Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Diosta ama yanganchishun, mana kashpaka mana krishun, imakunatapish pay imashina roskamanta. Tawkakutin ñukanchik ñawpaman yurishka shinaka, ñukanchik shuyakushka shinaka, mana Dioska rurangachu. Shinapish payka yanga runakunata akllashpa, Mariata, Joseta rurarkami may sumakta, may mancharinapaq, shinallatak wiñaypaq. Dios manta mari wijak shamoni kai wijanaka suma wijaymi kai wijanaka suma wijaymi kunan totami bilin pueblo pi kishpichi Cristo wacharishkani Dios kapaitami kachashanishka Nyami chaitaka paika baktachi Nyami chaitaka paika baktachi Maitoshka mari paika siriko Wagrashayana Nishkashi nahapishpaka Paita riksinchik chay marikanga Paita riksinchik chay marikanga Chashna wijakti angel kunaka Kuyak Dios kanka sumakangini Kay pachapipis runakunaka Aji kawsachun nishkata uyak Aji kawsachun nishkata uyak Nichikunaka utkarishpaka Angel nishkashi nahapinkuna Kushikushpami tigrarkakuna Kampishkatilla kushikungimi Kampishkatilla kushikungimi Imanalla shamupashun kuyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna kay tiempo tachikanchishkamanta y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaq kunanka kikinkunawan rikusha yachashanini Kishpichi Jesucristo wacharishkamanta maybalik yachaykunata llukshichi tukushkata Navidadpi yuyashpaka imatej kikinpaq yuymanka kallaripi kashamun yuyankichu Jesus hawa Diospakshimi Bibliapi imata nikushka hawa mana kashpaka tukuykuna yuyashkashinachari kallaripi yuyanki adornokunapi, regalokunapi, convidanakunatakunapi, cenas mikunakunapi Dios killkachishkapi yaykushpa rikukpika rikuytukunchikmi hatun yachaykunata Navidad hawa ñukanchik mana entendishkata yuyanchikmi Mariapi, yuyanchikmi Josepi, chinallatak Jesucristo wakrakuna shayana ukupi wacharishkata shuk lucero, yachak runakuna, regalokuna, michikuna, chaypimi tukurin Navidad hawa ñukanchik imata yachashkaka chaymantaka sakinchikmi tapurinata tukuy kaypaq washapika imatik tukukun imatik tiyan kallaripika kayllata allimi kanka ñukanchik yuyarina shuk ima yanka shinalla tukushkami wiñaypaq imakunata apamuy tukun shuk wawa wacharishkaka
ima mayvalihka mana karkachu, ima allitaka mana charirkachu nitukunchik. Chika tukuy horasmi wawakunaka wacharirka. Shinallatik shuk wawa wagrakuna sayana ukupi wacharinamun chayashkaka imata mana charirkachu, mayvalik mana karkachu. Chika tawka wawakunami wacharikurkakuna, shinallatak mana wasipi tawkakuna wacharirkakunachu. Kaypi micharinchik Mariata Josetapish Nazaretmanta Belén llaqtaman rikushkata. Paykunaka mana mayvalik riksishka hintikuna runakunachu karka. Shinashpaka kay Navidadmanta rimashpaka maypitaj imapitik mayvalik kan. Bibliapika nikunmi Dios kachashka shuk ángel kuchuyashkata shinallatak Joseman imata nishkata. Kikinkuna yachangichimi chay parlashkata. San Mateo 1:19-21 kama kaytanin. Paypaj kusa tukuri Joseka alli shungu runa kashpami Mariata shuktajkunapa ñawpajpi mana pingachisha nishpa wasalla shitasha yuyakurka. Chaymantami mandak Dios kachashka shuk angelka ñapish Joseman muskuypi rikurishpa kashna nirka. Davidpa wawa José Mariawan kasaranataka ama manchaychu. Diospa huchayillak espiritu mantami paypika wawa tiyarishka. Payka kari wawatami wachagrin. Chay wawataka Jesus shutita shutichingi. Paymi paypak Israelkunataka huchakunamanta kishpichinga nirkami. Kay hipaka imakunatapish parlashpami katirka. Chaymi ñapish tukuy shuktiyarka mushuyarka. Kasararka kuna shinallatak mana chaypi tukurinchu kay parlashkaka. Shinapish munanimi kayta rikuchunkuna yurichunkuna. Chay punllakunapika ashtawan mayvalik tukuy mundo enteropi allinishka riksishka karkami César. Paymi tukuy imakunatapish mandajkarka rikujkarka. Pay imanishkaka mandashkami karka. Shinakakpipish shuktiladopi rikujpika rikunchikmi shuk wagrakuna sayana Corral Belenpimi kay mundo kay pachapak ashtawan mayvalikka sirikurka. Mana chay punllakunapaklla ashtawanpish wiñaypaj. Llullu wawami karka, Diosatikmi karka, Jesus shutimi karka. Wakinpika imakunapish yanga shinami rikurin ñukanchik kawsaypika. Chaykunami mayvalikuna kanamun chaytukun. Chaymanta ñukanchikka alli yuytami mañachina kanchik. Ikinpaj kawsaypi pay imata ruanata aqllashkaka mayvalikmi kan. Pay imanishkaka mayvalikmi kan. Diosqa ñukanchik kawsaykunapimi yaykurishka. Achka kutin mancharinakunami tiyan, sinallatik may hatunkuna. Kallaripika kushikunapaj mancharika mana karkachu. Chaypag washami Diosqa nirka, parlasha, rikuchisha, achiyachisha imatik tukukun. Kay parlashkaka tukuytik chikanmi kan. Chaymanta kay Navidadpi yuyashpaka imakunapish ñukanchik rikuypika yanga shinallami kay tukun. Shinapish mayvalik allikunatami apamurka, wiñaypag allikunata. Chay wawaka Jesusmi karka, cruzpimi wañurka, tukuy kay mundo kay pachapi kawsaq gentikunapa huchamanta. Pambashkami karka, kawsarirkami, shinallatak hawapachaman rirka, kunanka hawapacha Diospag allilado makipi mitiyakun, kikinmanta ñukamanta Diosta mañashpa. Chayka kallaripika yanga shinallami rikurirka. Katikpika achka kutin Diosqa mana krikkunatami ukupan pay munashkata paktachingapaq rurangapaqka. Yuyanchikmi Diosqa imakunata pay rurangapaqka krikkunallawan rurajkashkata mana chashnachu kan. Chay punllakunapi kayta rikuytukunchik. Augusto César runami emperador karka chay punllakunapika. Paymi mandakurka wakin llaqtakunapi y paymi yuyarirka chay punllakunapi impuestuta tukuykunata kuranata. Chaypajka hintikunaka paykuna wacharishka llaqtakunamanmi tigrana karka. Chaypi killkarinkapaq chashna ashtawan impuestuta cobrankapaq. Chashna kaqpika kikinka ningichari chayka imatatik rikunata charin kishpichik Jesucristo wacharishkawanka. Achkatami rikunata charin. 700 watakuna ñawpamanmi Miqueas capítulo 5 verso 2 pi rimakurka kay paktana kashkata Belén llaqtaman rina kashkata shutikunata churachinaman kishkarinaman. Ashtawanpish Efrata llaqtapi kaq Belén pueblolla Judá llaqtapi tiyaq familia kuna purapika kanchami tukuymanta yallitik uchilla pueblo kangi. Chashna kaqpipish kanmantami Israel llaqtata mandajka llukshinga payka ñawpa yayakunamantami llukshinga ninmi. Diosmi willachirka Mesías wacharinata. Chinapish kayka imatatik rikunata charin. Ñukanchikmanka kaytami yachachinata munan. Diosqa ukupanmi chay punlla mana kriq shuk pushaqta. Payka yallitik tukuypi millaymi kashka. Paymi shuk mandashkata churan. Chaytaka tukuykunami kazuna karka. Chay mandashkapika nikurkami paykunapak shutikunata churachinaman tigrana kashkata. Kutin kayka imatatik rikunata charin Jesuswanka. Rikunata charinmi Chica Mariami
wawa Jesusta ñachichu karka. Chay punllakunami rina karka Nazaretmanta Belén llaqtaman. Mariaka wawa Jesustami wacharka. Tukuy kayka paqtanatik kashkamanta paqtashka shinallami rikurin. Shinapish kaytami rikuchun munani. Yariusqa ukuparkami kay César Augusto runata. Paymi shuk mandashkata churarka. Y chay mandashkami paqtarka Yadius ima ura paqtana nishkapitik. Kutin kaytaka Josepish Mariapish mana yachashkachu kanga. Shinapish kayta yuyay. Nimayjin warmi mana ninmanchu karka ñukatami aqllashka. Shuk tukuytak mana krinami karka. Shinallatak chay punllakunapika chashna warmikunataka rumikunawan shitashpami wañuchina karka. Tukuy shuktik llakikunatami chimbapurana tukurka Mariaka. Umashka kanata shinallatik pingachishka kanata. Yuyashpa pay krichishkata pay umashkata shuktik runawan. Shinapish Dioska imatati ruwakurka paypak arinishkatami paqtachikurka. Payka mana arininllachu. Payka ima shinapish paqtachintikmi pay imata arinishkataka. Shinashpaka imatik tukun. Paymi okuparka shuk mana kriq runata paypak promesata paqtachinkapak. Dioska kay punllakunapish mana kriqkunata okupashpa katinmi paypak propósitoskunata ruwachitukunkapak paqtachitukunkapak. Shinakaqpika kaypi rikuytukunchikmi shuk mana kriq pushaqmi shuk aqllayta ruran. Chay aqllayka Dios arinishkawanmi paqtan. Diosmi Jesusta kay mundoman apamunapaq nirka. Chaypitikmi paqtarka. Dioska imatapish ashtawan hatuntami ruran. Y chaypaqka ñukanchik mana yuyashka mana suyashka runakunatami okupaytukun. Imatatik yachanchik María warmimanta. Paymi mana riqsishka karka. Shuk hipawiñi solterita llami karka. Kutin imatik tiyan Josepika. Paypish imata mana charirkachu. Maybalik runaka mana karkachu. Chashnakaqpika ñukanchikllapitik yuyashpa achkakuna nitukunchikmi ñukaka ima mana kani, pi mana kanichu. Ñukaka yanqallami kani nitukunchik. Ñuka kawsayka ima mana valikchu. Chaymanta Dioska imashinatik ñukataka okupaytukunqa. Chayllatatikmi Mariapish Josepish ninman karka yuyanman karka. Maytatik Dioska ñukataka okupanqari ninmanmi karka. Ashtawan paykuna karin manatik krinmanchu karka. Chaymi shuk ángel Josepakman shamurka. Paymi tukuyta achikpi sakirka. Chaypimi rikuchirka pi rimakushkata. Chaypimi rimakurka imalla tukuna kashkata achikta kallarishpa willarka. Kutin ñukanchik kikin kawsaypi yuyashpaka ñukanchikpish yuytukunchikchari ñukaka pi mana kani, ñukaka yanqalla kani. Y chayta paykuna yacharkakunami. Shinakaqpipish Mariallatakpish mana krishkachu kanga Diospak wawata pay wachanata Mesías kishpichi Jesucristota. Tukuy kayka mana krinapaqmi karka. Shinapish ñukanchikka ama yankanchishun mana kashpaka ama mana krishun Diospi imakunata pay imashina ruwashkamanta. Tawka kutin ñukanchik ñawpaman yuyashkashinaka mana paqtanqachu mana llukshinqachu. Payka yanqa runakunata aqllarka hapirka Mariata Joseta. Chaymantaka may sumaqta rurarka mancharinata rurarka shinallatak wiñaypaq. Chaymanta ñukanchikka Dios imata ruytukushkata imashina ruytukushkataka mana yanqanchina kanchik. Ñukanchik yuyashkashina mana kashkamanta. Achka kutin ñukanchikka Diospak munaytami hichunchik mana chaskinchik. Shuklaya Dios ruwachun munashkamanta suyashkamanta. Chashnakaqpika yuyari Dioska paypak munaytaka pay munashkashinami ruranqa. Shinallatak ñuka kikin kawsaypi yuyashpapish nitukunimi Dioska manatik ñukataka rikunmanchu karka. Manatik ñukataka aqllimanchu karka. Tawka kutin gentikunaka ñukanchikllatikmi yanqanchirinchik mana valichirinchik. Ninchik imashinatik Dioska ñukataka okupanqari. Imashinatik shuktikkuna espiritualpi wacharichunka ñukata okupanqari. Ñuka shuktikkunaman kishpirinamanta parlashkamanta willashkamanta. Shinapish rikuytukunchik imashina Dios mushukyachin. Imashina Dios okupan shuktikkunapaq wiñay kawsaypi mushukyachinkapak shuktiyachinkapaq ñukanchik krishkata paykunaman rakishkawan. Chaymi maybalik kan. Chaymantami kikinpaq krishkata shuktikkunawan rakinaka maybalik kan. Ama yanqanchishun Dios imata ruytukushkata kikinpaq kawsaypi kikinpaq kawsaywan. Diospak obrapi yuyarishpaka ñukanchikka mana shuktik runakunataka valichinachu kanchik paykunapaq muyundikpi imalla tiyashkakunata rikushpa. Kunanka kayta yuyarishun. Mariapak Josepak huchupika pikunallatik karka imakunallatik tiyarka. Jesus wacharipika nitukunchik. Nitukuni vakakuna, chivukuna, ovejakuna. Chay corral ukupi imalla tiyakmi ashnakurka. Jiwakuna, oqshakuna, tukuy chaypimi karka. Chaypimi nitukunchik Diospak churi mandaqkunapaq hatumanta Jesucristo kishpichinkapaq chay lugarpi wacharirka. Kayka imatatik nishanin. Shuk runataka
payka valik, mana valik kashkataka, mana ni tukunchikshu, paypag muyundikpi, imakuna tiaskata rikushpa, kunan kayta rikushun. Ñukanchikka, Diosta mana yanganchinachu kanchik, mana krinachu kanchik, pay imata roytukushkata ñukanchik kawsaywan, payta ñukanchik kazukpi. Tukimanta mayvalika kaypika kaymi, kazuna. Kikin ñuka payta kazukpika, payka imatapish kikinpak ñukapak kawsaywan roytukunmi, yangalla runakuna, yangalla warmikuna kakpipish. Kikinka ningi chari, chinashpaka ñukataka, tukuykuna riksishkata ruranga, ñukaka allinishka kasha, mana chayta nikunichu. Uyaychik, shuk alli familia manta kanallaka mana ministerinchu, ashtawantik mayvalika, kawsak Dioswan shuk apanakuyta charinami ministerin. Yuringa paksha, kay mundo kay pachapika, pi mana riksishkakuna kanchu, chasnami hawapachamun chayangakuna, kayta rikushu. Diospa ñawpakpimi paykunaka, allinishkakuna, riksishkakuna kanga, kay mundo kay pachapi, Diosta kazushpa, Diosta manchashpa kawsashkamanta, shinallatak Diospaklla kawsashkamanta. Tawkakutin ñukanchikllatimi mana valichirinchik. Chaymantami ñukanchikka ña mana uyashuninchik. Chayka ñukanchikllatimi agrashkanchik. Dios imata ruanakashkata, chinallatik Dios imata mana ruanakashkata. Wagrakuna sayana ukumun yaykushpa, chinallatik tukuy chaypi rikushpaka, pitik krimun karka, runa chayuk tukushka, tukuyta ruytukuq Dios, chaypi sirikushkataka. Chashna kakpika, kaypi ñukanchik yuyashpaka, kaytami yuyanakanchik. Dioska achkakutin, ashtawan hatun yachaykunata, ashtawan hatun rikuchikunataka, ashtawan hatun willaykunataka, yanga runakunamanmi rikuchin parlan, chinakakpika kayta ashata rikushun. San Lucas capítulo 2. Kaypimi parlakun Jesús wacharishkamanta. Kaypimi rikunchik kimsata, María, José, wawa Jesús. Kutin kay verso 8pi rikunchik imatiktukun, kayta uyaychik. Belén huchulla pambakunapimi, michikuna paykunapak oveja kanllata tuta cuidashpa chapakurkakuna. Paykuna chaypi kakpimi, mandak Diospak angelka ñapish paykunaman rikurirka. Mandak Diospak luzwan paykunapak muyuktak achiyachishpa rikurikpimi, michikkunaka hatunta mancharirkakuna. Ashtawanpish angelka kashnamari nirka. Ama manchichikchu. Ñukaka hatunta kushikuna alli willaytamari, tukuy Israelkunapakman apamuni. Kunan mari Davidpak pueblopika, kankunapak kishpichik wacharin. Payka mandak Cristo mari, kay señalta mashkaychik. Wagrakuna sayana ukupimi, maytushka wawa sirikunga nirkami. Chasna ninkami, ñapish hawapachamanta waranga angelkuna rikurishpa, chay angelkunawan Diosta kashna alabarkakuna. Hawapacha Diosa, sumak marikangi, kambak hatun kuyayta chaskikkunaka, sumak kawsayta charichun nirkakunami. Angelkuna hawapachaman rikpika, michikkunaka kayshu chayshugmi, imalla tukushkataka, mandak Diosmari willachun kachashka, chayta rikungapak, Belenman hakuchik ninakurkakuna. Sina ninakushkawan utka kashpamushpaka, wagrakuna sayana ukupika, José tapish, María tapish, kunanza wacharishka wawa sirikuktapishmi hapirkakuna. Paykunata rikushpaka, ángel chay wawamanta imallata nishkatami willarkakuna. Michikuna willakta uyashpaka, tukuykunami mancharirkakuna. Ashtawanpish Maríaka, wawamanta imalla uyashkataka, paypak shungupi wakichishpa, yuyarikurkashami. Michikkunaka, paykunaman willashka shinatak tukushkata rikushpa uyashpaka, Tayta Diosta alabashpami tigrarkakuna. Chay punllakunapika, may sumak mancharinami karka, Mesías wacharishkata willanaka. Mesías wacharichunka, paykunami uni watakunata suyakushka karka. Chinallatik rikunchikmi, kay michik runakunaka willashkata entenderkakunami. Chaymantami paykunaka mana nirkakuna, suyay mikushunrik. Pimanti ovejakunata sakishun, kaya risunllami mana nirkakunachu. Ashtawanpish kayshuk chayshumi, utkashpa hakuchik ninakushpa, chay rato rirkakuna, mandak Dios imanishkata rikunaman. Pikunatik paykunaka karka, michikkunami karka. Michikkunaka imata runakashkatami ruakurkakuna, paykunapu ovejatami tuta cuidakurkakuna. Paykunapura rimanakukurkachari, chaypimi ñapish shuk achilus rikurirka, imashina mana parlaypaq. Diospak shimi Bibliapika ninmi, chayta rikushpaka hatunta mancharirkakuna. Shinapish ángel minirka, ama manchichikchu. Kankunamanka shuk alli willaytami apamuni, kushikuychik nin, kankunata kishpichik manda Jesusmi wacharishka. Kallaripika tukuykuna, mana yuyashkachu kanga, imashina Mesías wacharina kashkataka. Paykunaka suyakushkami kanga, shuk Mesíaska, shuk tikshina shamuchun, shuk tikshina Cristo Jesús wacharichun, uyaychik imatik tukurka. Angelkuna michikkunapak ñawhumanta ña rikpika, chaypimi tukuyta sakirka. Ovejakunata kungarirkakuna, rirkakuna tapungapak Belén llaqtapi, kutin rikurkakunami, mandak Dios imanishka shina tukuy paktashkata. Imamantatik Dioska, chay michikkunaman rimashka kanga, chay michikkunaka karkachari hipa uñikuna.
Dios pakshimi pichari krirkakuna, Mesías tachari mashkakurkakuna. Chay punllakunapika tawka hintikunami Mesías ta mashkakurkakuna. Dios mi yacharka paykuna rikushpa krina kashkata. Chaytaka shuktikkunaman willana parlana kashkata. Mana manchana, mana pingana kashkata. Chay michikkuna purapika hipa uñikunapish, yuykunapish kashkakanga. Paykunami utkashpa shamurkakuna. Mana ima hochachita churarkachu ñukanchikshina. Imata mana suyarkakunachu. Imata paykunaka alli yuyarishunrik mana nirkachu. Chaymi paykunaka Mariatapish, Josetapish, o Jesustapish rikunamun shamurkakuna, hapirkakuna, wagrakuna shayana joralpi. Kutin ángel nishkashina rikushpaka imatati ruankuna. Paykunaka tigranchu paykunapak ruaykunaman upalla imata piman mana willashpa. Mana, paykunaka wawa Jesusmantaka tukikunamanmi parlashpa willashpa katin. Shinashpaka kay runakunaka mana paykunallachu kushikurkakuna wawa Jesusta rikushkamanta. Shuktikkunamanpishmi parlashpa willashpa katirka. Kunanka kayta yurishunchik. Kikinka chay michikkuna pura shuk kashpaka imatati rungimun karka. Kikinka parlangimun sukarka imata rikushkata shuktikkunaman. Kay michikkuna imata rurkakuna. Mana nirkakunachu allimi ña rikuskanchikmi. Imatik tukunga ñukanchik ovejakunawanka. Mana ñukanchikka shitay tukunchikchu. Hakuchik tigrashun mana nirkachu. Tukikunamanmi parlarka willarka. Tukikunami uyarkakuna. Kay michikkuna parlashkata willashkata. Yachankichikchu imamanta paykuna kushikushkata. Kay michik runakunaka yallitik kushikshami karka krishkamanta. Chaymantami michikkunaka nin ñukanchik rikushkata, ñukanchik uyashkatami parlanchik willanchik nirkakuna. Shinakakpika ñuka tapuni pimantik kay tukuri punllakunapi kikinpak kishpirina hawa parlashkanki willashkanki. Mayjanmantik kay Navidad punllakunapika parlak